Yes, karibuni kwa wote. Hapa tuko kwenye parcelle kabisa karibu ya RCD. Yes, turi mu kagari ka Bugoyi mu mudugudu w'Ubwiza. Turi hagati ku kibanza cyiza cyane. Ni iruhande rwa La Corniche cyangwa se hoteli yo kuri Nyiramacibiri. Turi iruhande rwayo neza. Murabona imiturirwa iri kubakwa hano hafi. Murabona iruhande rwacu turahabona ikitwa Sribi hoteli iri hano hafi, kandi iki ni ikibaya kiri kuzamukamo inyubako. Tubazaniye iki kibanza rero, tugiye kubabwira ibiciro byacyo na mezire zacyo, tukaza kubereka aho kivuye naho kigarukiye n'imihanda ikigera. Fasi banaita Nyiramacibiri, pembeni ya hotel La Corniche, chini ya hotel Sribi, quartier mzuri. Nyuma yangu hapa jinsi mnapaona ni masomo, tena masomo mazuri sana, masomo ya VIP. Hapa sasa tuko mu kiwanja ambayo iko na square meter 424. Karibu kwa wote, tunaweza waonesha hata kwenye kiwanja yetu inaanzia hapo kwenye ule bwana anashimamia ndugu yetu. Tena inafikia kwenye nguzo hapa kwa nguni ya hii nyumba hiyo ambayo wako na jenga, ndipo kwenye kinaanzia. Yani kiko na 424 metre carré. Karibu kabisa, hii kiwanja yetu ama parcelle iko kwa bei nzuri, 100 millions seulement ou bien $70,000. Karibu kabisa, tuwapatie parcelle nzuri tena fasi pazuri. Karibu ya mbele ya hotel La Corniche, pembeni ya hotel Nyiramacibiri Dian Fosse, chini ya Sribi Hotel. Karibu kabisa, tuwapatie kiwanja nzuri tena bei nzuri sana. Wo ugere hano uvuye mu mugi rwagati, ndavuga ku gisaha ushobora gukoresha iminota 3 mu gihe uri kuri moto. Mu gihe rero uvuye ku kiyaga cya Kivu, ndavuga kuri Palm Beach, kugera hano ukoresha iminota naho ni 3 mu gihe uri mu modoka cyangwa kuri moto. Igiciro cy'ahantu rero ni amafaranga miliyoni 100 z'amanyarwanda. Hanyuma rero nasema karibu kwa wote, yani hapa ni karibu ya Grande Barriere, tena karibu ya Lac Kivu, sio mbali kabisa, yani ni 300 metre kutoka ku Lac Kivu. Ukitoka mvile ya Gisenyi nayo ni 500 metre. Tunawaambia kama bei yetu hapa ni 100 millions mafra rwandais ama $70,000. Tena hapa tunasema uketia apartment, nafasi ya kujenga ni R1. R1 unaweza jenga apartment, unaweza tia meme apartment 2 ama 3. Tena apartment hapa yenyiko meuble, bei ya mwisho pour 3 chambres ni $1,500 par mois ama 2 millions et quelques mon mafra rwandais. Karibu, soyez le bienvenu. Ati turabakunda cyane, kandi contact zacu murazibona aho hasi. Ngaho rero muze mwihuta, muze mutugana tubihere ibintu byiza mu bya Gisenyi. Turabakunda cyane. Yes, nasema tena karibu kwa Kivu Business ama Gisenyi Commissionaire. Yani contact zetu utazikuta kwenye screen hapo kabisa. Utatukontakte ku Facebook Kivu Business ama Gisenyi Commissionaire, ama tunafika kwenye Instagram, TikTok, yote utatukuta hapo, ama Facebook Kivu Business Services. Kote ya Goma tuko pale kumeri Gisenyi hapa karibu na Petite Barriere. Karibuni sana, soyez le bienvenu.